Šta radiš na festivalu? Jelena Đonović, Krstić Đonović i radim poetsko-jezičku radionicu Prodepšavalica i zabavno-književni program Čitaonica pod velikim brustom. Šta ti želela da budeš po ratu što si bila mala? Šta sam sve želela? Pa glumica, koji svaka devojčica. To be an actress like every girl. Koji se lik iz dečje literature najbolje opisuje? Mary Poppins i ono Mary Poppins i ona Betty, kako se zove ona Betty? Betty Boop, Mary Poppins i Betty Boop. Okay. I Sport Lily. Sport Lily, okay. Čemu se najviše raduješ na festivalu? Što se već dogodilo ili što će se dogoditi za kraj festivala? Najviše se radujem dečijim otpisima i kad mi kažu hoćemo da radimo svakog dana sve više i više. I like children's smiles best and when they say they want to work more and more. Šta bi poručuješ da vidimo u Kosovu? Na festivalu ili uopšte u gradu? I u jednom U gradu preporučujem obavezno da se popnete na Tvrđavu i da osvojite zastavu. In the city you must go up to the fortress and see the flag. Na Tvrđavu Sveti Ivan. I na festivalu preporučujem da prolepšate jezik i ulepšate svet. And as for the festival, I recommend that you try and beautify your own language and the world around you. I na kraju, koja ti je omiljena ukus u sladoleda? Samo jedan. Smok, to je ananas i vanila. Pineapple and vanilla.